Meishoro enkop olayoni anaa enatejo ole dukuya eibalie olong'unying'unyi lenye irparakuo lemurua yioloti enaa ene Kidoong te kopkop e kaunti e Nakuru ejo nchere ore tiatua ilarin ip onom ootulusoitie neimaitie ninche olarrabal sapuk naleng leina kulupuoni. Eibalaki ninye sii ilasirak loolomon tina rishata nchere ilarikok kituak le sirkali natulusoyie lotii esipil leina kitorogonya. Ore taa toonkarn naa kaaji Rafael nara apa le Kerenke naa nanu chairman le Kidoong. Nayieu nashukoki orais lang tenakata otii nkishu enashe sapuk oleng. Amu ore apa peejing'u ele rais lang nitu kintoki adol olapa mutaro ogira alo. Itu kintoki adol esekengei. Nikiomoniki orais lang ore apa peyie kiponu ayiayie nitiaka apa yiok intokitin nara uni. Entoki nabo pee kiomonoki iyie. Eniare pee kilidili torkesi apik Gambia. Eneuni pee kiomon nikigelu sii iyie. Nikitaasa apa nena tokitin pokira uni nitiaka yiok. Ore ele shamba naa ketii crisis sapuk oleng. Amu etuturoki irmutaroni neye nkera neye nkishu neye dii iltung'anak. Neeku mepuo ntomonok sokoni nemepuo nkera sukuul nelakwa sukuul. Nikishukoki iyie orais enashe amu ore piijing'u nitulisate nena tokitin pookin. Ore apa ele shamba le Kidoong ninye apa eesie irmaasai ntaleng'o. Ninye apa epik irmaasai manyat nepuo aidipie manyat ewueji neji Kinopop. Ninye taata ibelekenya irkokoyok aajo Kinankop. Kake enking'asia amu ore apa peeponu ilashumba enakop aaponu enkironya oloorok neponu olosho le Kenya naa netii olosho oironyaki naa olosho lenkaji e maa. Amu kinturraitie yiok kira enkaji e maa milionini nara ile ikai milionini ile naa ore pee kitum enapa najo ilashumba aatum uhuru netu doi yiok kitum irmaasai uhuru amu itu eshukokini yiok eroruata ilo shamba apa imina milionini ikai milionini ile. Amu ore irmaasai naa ilaramatak. Nkishu apake yiok kiramat ontare onkishu nikiponie isirkon apa likijo peenapaki yiok ilolan. Nedol apa ilashumba ajo sidai enakop tesiai eramatare. Neponu ninche enakop neponu apa aaya ele shamba aitaa ai lease nchere mekewaita keetuo aikomboa. Neishori enkiti ampuni apa naishooki enkata naji Mogoa company nejokini wou liisa ele shamba niyau emilion nabo kake ore tenkaraki entoki naji relevancy tenkutuk oolashumba kumbe neyiolou aajo kisuj dii apake amu kiponu apake aang'enu sii yiok nikiponu aisuma niking'enu nikiponu ayiolou neishori enkarna ng'ejuk naji Kidoong Company Limited peetumoki atanyaanyukie ena murua paa ore kenya nijo maetu aasuj neeku naa enakop etii ina ampuni kake mee naa enkampuni ormaasai ene kulikae oreren. Ore ilarin lootulusoitie nikarrayioki lelo parakuo tesekengei metaa meparana neturi ng'eremi naatanang'a masaa nemeeta esiana teina luboto olosho. Enotito sii irparakuo irbaa edoiki lelo mutaroni kewarie odama. Ore nkera ang' eishoi ang' onkishu ang' naa enakop eyiolo. Ore apa peepiki enakop irbaa nikinyamalu oleng amu ore ena netikilo osikiria lareu tenkare. Ekesipa. Nikigira ajoki orais lang ashu sirkali ang' eng'ura yiok. I'm a youth leader in this area. I was born here. I'm 28 years old. I was born in this area since 1992. Nikaenda primary hapa, nikaenda secondary, nikaenda university. Egira naa lelo parakuo aikilikuan sirkali kitok olosho natii nkishu tena rishata peelo dukuya eretu ninche tialo ina baye. Kaajire enkarna Elija naroro lekotika. Naa ore enakop kimanya apa etii ildaret enakop. Ore manyat pookin baiki noorkitoip nabaiki nooltiyogoni nabaiki kulo tung'anak oojo orkipali omeeturang'irang' ele shamba kinosie ntaleng'o. Asiraki emisang' olomon Empiris TV te kopkop e kaunti e Nakuru ekaji olaisiri oisiriri.